aume makwata mbesa ni mabinduka ila mundume wina utena mbesa ilo kwambia ba yandi ethaye mundume musiopyo ethaye mundume wendete kibeti chake mundume wendete sitsiana syake auma weyane enuka kibetini chake akwata kalaka nini wakwata oka makeki ya masabu na kibeti chake lakini eso kwata mbesa anenuka atene ayambe yoselewa ambe yoselewa tuzikalanga ayeka kwenuka ayenuka after 2 days after 3 days wa mukulia weyane wa mukulia aendi siku ikata anai wa kibeti kimwe ayongela kibeti kana ayongela twili kana tutatu atana inangale ido wangale lakini yedi angalezu ndeza ukua kibeti ayo ndeza ukua sianayo ya twike ya kukua ndwangi ndeto isu nisi ya kana ila tuwa yume ya nisi na aume ila matena kindu ila mekwambia maisha no indi wandikiwe no indi ukumanda wea no indi ubingu ye kabiashara kaina mboshika etha mundume waku ikwatwa lakini amino kwata mbesa kalata gebinduka amino kwata mbesa mundume uti aje kalambo atana nyusa yambe yonywa atana waka itwika waka anenuka ayema kwenuka na maundu maisenze pyu maundu mayika londongi ona hivi kabandu mpaka yisa kwase family mpaka yiso lose family pyu kabisa nunu ni wabendukie yani abendukia pyu koti ola mundu ume mwatwani tena ke oti ola mundu ume mwathina nake oti ola mundu ume wakilia akwata ngilili yako kaka kuikalia ndiaka ukule nyanganya ngilili weyona tweke ata ngilili tano wona tweke ata inyanganya baba wona tweke ata ayeko twika mundu ume wa muthembosu niwe mundu ume akwata mbesa no benduka pauni bo mundu ume wabendukila yani turning point ya mundu ume yidi ya amino kwata mbesa 0742 472 264 isu ni namba yakwa ya simu